non lam hur ke chudu lam ding ro da ke se ame phukimi Thompson rong pi keman nen rong pathua club long BJP mas rally ame ke padopon Simeon rong parami phuang hoi pen sundir phi ke se tiripia tum ka chapadi dun la son si non lam hur ke chosai lam ding ro da ke se tum ka jangmi poni phai sir ke barni tong se ko pen kangda ya me difua me thang sai hemalong ingni pon labang so mi long ke se district committee aro tum pen chenglok atum ta chetong dun labang so mi long abari ma MP Dr. Joyento rong pistame chetong dun labang so mi long amat si penang an chingwa chingsai pen akimia ke se tiripia me phu akong chun bang pen chenglok ar puta ingwai pon derlo pusinir to pherang ki pen birta nang pali kado ka be chekroi sara teng sia bari ma ke se akong chun bang Thompson rong pia phan me phu sumiti mo phan akong chun bang ar pu pek pon lapen bang kep so se tiripi kapachari ponjia tuma phanta ingwai pon derlo pusibirta nang pali labang so mi long abari ma me phu Simeon rong farstami chetong dun alang lihin pen kedam tang ning kan kri si ke se ke klema phor ki mo alam che than tekang sia me kri bu prupen ke se phan che padi tekang lapen non lom alam ke dosaya puthak stami alang lihin pen chipin pur tekang lapen lam ding ro da ke se ke kai ke da karbia khia pan si arja pi bom lapen arja bom nang ji puta alang lihin pen lam the chibak lang pon news desk report Malang News alam thege la puson hello ni tum ke damtang tarik trokarni ni tum central committee executive amai pedopon lo tabang somai long penangan tum ke chekroi ta dolo bang la pedot bahini ke chekroi kreya dalos dame nili tum mai hin pen chekroi ke ong chot mai hin per tum pangdak pon lo je conference ana phana pan ke in charge hisab pe nili sumit pinu aki hai office secretary alang ne pansa tek pon lo aso teng pen sabsu kachiton ten in tumolong du kok pen apot automatic malong bangke penangan social media a platform along same karbi rada phana ning ka oila na person arjan de karbi no cholia song to pen te klang da asila bangke deli karbi aham phang pen karbi rada phan ni tum ahin pen dia chang pon lo basically nisil tu mandia pon pubusin ni ning the pon lo kasi in charge ake hai sumit timu matum pen la pen da ke se bidisar lai chaning leng la pen kya ko adak senior lo party leader dak CPM la party leader de mena coaching wai ching hai ching sai to see ku thot pin ya bangke join extended dak na tum karbi cholia so sai ha si ni lo apela so karbi lo cholia so sai hemalong pedopena bangke pini edisi ad hoc committee ason kasemar do koklo athema kese a president bangke constitution a head binaglo la pen ke kese president jongsi adak pen release and po protangte ila dak wa constitution ng bangke si ke choklim kare relationship lang kaplo so joine pen pini bangke dak ad hoc committee semarlo apela so ad hoc committee bangke up to conference an ki pe ponje phana bangke aki hai Thompson rongpi ni ko chhe karbi lo choria song lo kongchun bang apasi pinya ko pek kon thulo la pen kya ko karbi lo choria song lo ad hoc committee a kongchun bang apang kya ko thot sumit timu ga phan bang si to ka ve ka chedon pen si alang len phan ke jom bang lo dan do ka ve bang ke asitis la so tek si dopo la pen la bang ke isi ad hoc committee lo like up to conference ana bangke alang pinda se lead ponpo la pen conference long men se ko full fledged abodi bangke do to pen puthot karbia khaya long ke se tum kache boloma kache song dunji aphat ana pen ke khaya ke na long tin karja dunji aphat bangke la so committee bese de ponpo la pen pili dili la tum media apirang ke hoi pen karbi long rada phan ine jasemet churoing tu ga theke nili suri nila crazy ni kan pen karbi lo cholia somolo tudullo nili tek share la pugali bonsame arna makang hot la pen ke rara to nili phan ke tame nanga chirap do na hirjime nanga peden kana joksi nili kitam tang pedanga na porot bangke niga chukong do an pen nili kardia khaya phan karbi lo cholia somba nili klem do nonglo asi pini amang nili chipedi asolo asapso ning kiduk tame dolo dhekela dak isi a family is pini ni kaning je bang gela han only karbi lo charge so malo
claim dun una hut komania bang phu bang phia phanili ani ka po elak na pasom ta dili ahut pen do karbia khai a pharma dili kar jam pon det la poso do hot ta dili chalak kha pon long lo stamela ge ji ka Charlie ang deng benang posi dili ka ke masi chok pet budri mathak pon tabe rat do bini phan dia pon ko si bini ni the pon lo la pet bini pen dili ko utot ke kam ki bichu jor pon thupo pedang na tu bangke ke se ben ke chio lo pulo tang te lage pulo ba election thu dun po tang ho BJP long dun po tang ho ba kapre kalam rata long pa je thang long si tame ahok ta ba pa dang te ahok le da ta hai ke se long ke kaya chon le ke claim ji pa ne ke chik la pogale asi ni kapre ka sai te be ni claim po dai tame kar dia khai long bangke ke bang julang por hut tame rat kang hondo arna ba kang hondo po tang de ni ar jam thip ji pusi la ba to peran ke pai long pa te be ni ke tan ko lo se dali putot dili ke se claim lo hut bani apa dong se link pe oilak putang ke dap pelangane business na tok na medoji pentune ke dum ke se claim long na ke dum ke voluntary organization pa si tangka ka chohang basi tu tum na bang so ke se bang ke ka so malong ti long da ke pangtang tu so se claim bon na si komani pan ke tangka ka chohang ban na pa ni ki po oilak na to khok ta hai komani pan man ke ni tum ke rap don theke da pa ni ke po oilak ke to ta hai na si ala bang ke ni pan dia pon bu ko si ning thelo la pen ke bang jona ma por ho khai pelama akena ga long si ten ni jap da me kar bia khai lo na si akena ga long at long bang ke ni ka ke ta me ready lo da tak bang ke si ke si long ko kali akapre ka song lo sa me kar bia khai pa na kenang po tang te ada bang ke ni ar jap tapi ni executive bangke itu 9 ta participants na tumatino besintum declare kono la sorting pen pini executive committee pini executive tho pini extended la so mai ke pini do kono la so extended amai long basi pini atu pini abangke tum cheba kono ati niltum abarim amai pho bangke alang election thur popular la pini species ni tumahin benda bidon lo pen ar putini abangke non Christian ar putini bangke ni fancy nang pet kono la pen la so ar puga bangke ni ning class pen deng konlo pen nili karbiang lo arar phan nili than kong to bangke laso karbi lo charlia song pini central committee of present ni phanang pilo la pen niltum central district branch ha unit anta niltum ning sivet ki dui phansi nili tum bori ponlo la pen niltum ning si do pon po pune ning ki thedo pen lagi ning si do puke pini ta klang daklo la so extended ke pha long ke kadu ga a district team ben a unit team a branch team ben da pini ke la so team long na je ko do pen nili pini la so extended pen pini la so daito ni phane pilo la so daito along ne karbia long ri long pat ke rai karbia hempret ke hang autonomous state hala so long hajab thudi ko sini nang tumatino than ko ke niltum sumit temu alang office secretary apang office secretary lo non bang ke alang hansi kong chung bang ado da extended long pensi bai kondo lakha khrit rok nomati constituency ke paulo dena rong pathuak lamalong jangmini phaisir keberni BJP asong atumpen mas rally ame ke padap lason se hambong hi okereng mini stadium lapen sport complex ai huita hingpupon bangso ami along KAC deputy speaker Ritya Singh hi pense me chipahem pupon bangso ami long ale hi amon pen karbiang long termas council CM Dr. Tuliram rong hang chetong do lapen te haura ghar MLA Dorsing rong hang dipu MLA Vida Singing leng mahamaya yam lon sing teron lapen penang anake thege dinga tum chetong non simi ardi pidon bangso mas rally ami along bang pharo isiamulo katum BJP along chipa ogdon lapen bang suri isiba kamulo katum chetong do mi along karbiang long arlo kapre kaching thuralam CM Dr. Tuliram rong hang hin pen than pajir mi ponsi rada phanani rongpo foloni pen Pravin Taro Malong News bang pharo ini apa head kaya men pen jalan itu gope bang kaita akam ke dulu gope sikap tapi ke Pinituan yang setiap kita hempel yang pijunji sikap 6 schedule confusion lo kitoan aklos pina yang si pijunji persita me government si claim ji
tower penceng lo, modern website penceng lo, school building penceng lo, college penceng lo. Asal saya tadi government seat claim the government kita mau parti lo deal he this political. Ke thongta BJP ya government. Adi hotman dia rasa kau. Bela राजनीति दल বিলাকে খালি অপপ্রচার খালি সমালোচনা কৰে আপোনালোকে চাওক তেওঁলোকৰ কাৰ্বি আংলঙত ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নবচাৰে কাৰ্বি আংলং নতুন গঢ়ি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকক সংস্থাপন তেওঁলোকৰ নিবিচাৰে কাৰণ তেওঁলোকে চৰকাৰক সদায় সমালোচনা কৰে কিন্তু চৰকাৰে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিব চৰকাৰে উন্নয়নৰ কাম কৰিব সরকারে নির্বাচন সমস্যা সমাধান করিব যে সরকার কোনে আছে পৃথিবীর ভিতর জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দিল্লী বিজেপি সরকার আছে অসমত ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দিছপুৰ বিজেপি সরকার আছে কাৰ্বি আংলঙত মোৰ নেতৃত্বত ডিফু বিজেপি সরকার আছে কাৰ্বি আংলঙত বিজেপি সরকার আছে দিল্লী দিছপুৰ ডিফু বিজেপি সরকার আছে গতিকে সন্মানীয় ৰাইজসকল আমি কাৰ্বি আংলঙত স্থায়ী শান্তি আমি আনিব লাগিব কাৰ্বি আংলঙত আমি চুকে কোণে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুল বিল্ডিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উন্নয়নমূলক কামবিলাক আমি কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিত আমি পূৰণ কৰিব লাগিব কাৰ্বি আংলঙত নিবনুৱা সমস্যা আমি সমাধান কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি আগন্তুক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন আপোনালোকৰ সহায় লাগিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব আপোনালোকৰ মৰম লাগিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহায় নকৰাকৈ আমি যিকোনো কাম আগবাঢ়িব নোৱাৰো গতিকে সন্মানীয় ৰাইজসকল মই বেছি বহলাই নকওঁ আগন্তুক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত যোনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী পাব কাৰ্বি আংলং পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙত MOS যিটো এগ্ৰিমেণ্টৰ শান্তি চুক্তি সেই দফা যাতে পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙত নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আগন্তুক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটে যুক্ত কৰিব বুলি আশা ৰাখি সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক কাৰ্ডম নমস্কাৰ জুঠাই যিচুৰাচন খুলুমবাই